ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chi phai le vekule hei tun tuma chuan India le Russia in thian thatna ange azol zel thu Prime Minister Modi ana ron soi thu te le hei Nepal buainain na hong thalawa nei India ron akangkai dan te po kan thlir howanga engpon is Conor McGregor po UFC la makir le atum ni te pon kan hria a tuntuma chuan international politics le khovel chanchin thar langsar zual kan thlir ho don ani ole kan kalthui main online games le entertainment platform most play hi lo hmel hret vero le tuna hian Bengali superstar Kausani Mukherjee pona khel me kani tisom for India most play hi download la unlock 200 a welcome credit oma Facebook lama feedback a tra in a izoni itana I khel than khanin zani zali hi idong thei ani tisunin he game sunga hian in real time reward a oma I log in khanin ei tiklai poni claim thei ani tisunin I bank account en thunzomin UPI le bank transfer mangin I lokha ila theia secure mani itren ka most play khel turin invite la I birthday ya cheng sang ni gift idong thei ani ichun vo India hian kickstart la izoni tran la reward idong thei ani 100% free HEY VIP deposit hian free spin itlem thei bok ani so most play hi khela inside in affiliate program ma 15% monthly commission omani tichon hunon no khana most play hi ron khela download link hi comment section lama kan pine India le Russia in thian thatna anget zul zel Prime Minister Modi 26 September sani somni panga Prime Minister Narendra Modi chuan nimina Greater Noida Third Edition Uttar Pradesh International Trade Show sani somni panga a athusoya India le Russia thodun na chu hun rei tak chung o to ani thu soin anin thian thatna chu anget zul zel ani ati India le Russia chu ral thuam AK-203 le BrahMos missile siam chu konga an thodun thu atar lang bok Prime Minister Modi chuan tuna he trade so aram thopui chu Russia ania chumi omzia chu hun rei tak atanga thodun to na ti chiang tu ani ati soizomin India chuan sipai tharui ti chakna turin aram chunga siam man awar trana hei hi ram dang atanga choklu ti tlemna tur kong ani ati bok Modi chung khovel din mun achet vel reng lai kara po India thatna chu angai rengin akal thu asoilang defense suanga maso na tur chu Uttar Pradesh a in tran mek thu le ral thuam tam tak siam konga po masruai tu ani chho abe sei thu Modi a chuan asoilang bok mani keya din theina turin ramchunga nge achin felna ngai tu chu thil trul tak ania product sang ramchunge ya siam thei apiang siam zel chu atman nibar barat khen thei tu turani ati tichuni hei Nepala generation Z in khovel honga India po aron thleng aron hong veti in puzairem thanga hian ina ziaka engpo ni sela kanan chiar velenge Nepal generation Z buaina kha kan theu anga sarkar paitha in interim sarkar andina interim prime minister in than an buat sai ngei tur thule vote thak thei turing kumsom pariat po kha kumsom paruka antin hiam zui nge kha buaina khan khovela hong zuya France, Peru le Philippines sa te po generation Z in vuat te chuan sarkar paithak tumin nasa takin ma an la velo mani India po lian takin hong anei veleta a ladaka boira chuakin mipali an thitoa sipai somnga chuangin liam an tuara Mipui zinga tang po in mi somnga borvel hren mek anni curfew pon zui ani bok he boina chuat chan hi engdang ani lo 3 idiot film en to chun Amir Khan in a chan rancho atopa ming diktak Fungsuk wangdu ka ani kha thiam thil nga zet mai kha atak tak aming chu sonam wangchuk ania ani hian chongeya norna khoi hotin state anni le theinam ba ka 6 schedule atel du in peace demonstration naneya mi za chuang in an thopa anu dawa thu nei tu te soidan chuan Nepali tongin thu asoya chu chun thalai sang chuang zet ako khom ta a buena siam zuin BJP office te halan tuma motor da po an hala heti hiam buena ti chuk tu berchu Nepali mi te ni in an soibok boi thak khop mai hei kan ram chunga na ngong ngaron nei ve ani bermaya boi thak ani tuna tak chuan boruak po a diarrhea sipaile police te muntina duty in lir theide po uluk taka dap mek zelani Mipui te hian sarkar in article 370 a thriasak nuwa in tiamna a lotling lo na sani in an soiboka chu an thin rim chan ani
ma se Nepal ani lova India ni miova India sarkar hampai thatur em chuan a harsat arin tunlai thalai generation z inti te hi anphur mama ni in alanga Nepal anga mani rama boina siamanin ti mu chho hle ani hi engpon isela India hi chu hetiang boina hi min ti boilu tukarin amlo pu chairman le kan president te kan VUC member te sarkar lam le party lamah lungrwal pui te zawain chimbai kan buk chewa kha tukina mithar duam tang mai pathum kan han neya pularin sang le pusi lawm zual nen hian mania office kan soi ho to kan ngai thla ang khan anni pani hi ZPM mithar anni lawa an junior lawani to ma tang to a policia chum min a policia chiang tin a soi pon soi thiamani an bel hle ani kan policy hi a tui pon tui chil tak zeta chuwang chuan mithar ang point kan lawm lut lova kan mi le sa ni sa khawoina wan tlang hriata kanin lawm lut ani chawani tin an mani hi in le lo lama te po office regular ta kal turin rem chan na nein ka ria mi chor naom tak tur ania office te po regular tak ka ankal theih ka ringa chunga te po chuan kan ho tu ten mo phurna rem chang te an pek thei chuan lo mom viawin ka ringa tin anti that em ka ti chu anom na veng unit tenen an local ngal thlap mai ni politician senior fe ni om takan nen thi dan tin pusi zonun ki mahi kan thia dangin bru welfare secretary ni lai bru student association na legal advisor ni lai ani kan mamo lai takin alo lut ani hey nak tu ka tang hian dam palama chuk thangal mai selangin mo thar tha kan chor ngal du dona tangkai le don ani eng an pathum hian kan party kan policy te ti lotling tura te top cho ho turin kan lom lut ani thil pakhat han soilok na du chu sarkar na kan han chan nu yanin hun hi kan nei lo ta khop maya phone le WhatsApp faran po anin chan na man hi kan nei lo ta le zuala vui vai lo lak mai po ol tak tur ania chu tiang in chian ni than nia hian kan thanem ta lo em mai ni engemaw kan member ten lawm na mal som na engemaw an han donga engemaw hun ten han manga chu tiang in chiat tok te kan om zeu renga ei tun na ya po elai kan receptionist ma sia mi fapa kan sun ania enga te po hianin kan lang ve hlei thei thalo ruin hrema selangin poimo han tlan san thei lo thil khan min lo muak to ṭhin sia chunga chuan party Mipui te min hriat thiam na kan ngen bok chawani ole amasain by election chungchang an soiphot ilangin Mizoram hian by election kan nei nual to chung kan nei to zonga chuan ka hriat sual lo chuan opposition lam atang chuan voi ni chia chakna an nei to abak chu by election chuan ruling an chak zela ruling chan ang dewa kan ngai thin ani by election opposition lam chakna patni han soila pakhat chu phuldum seibial atangin ania kulai nam pabial mi tho ania hei abial tu PCMLA puja dinga kha MNF in kap lumani chuwang chuan sangkas kwa somriat le pathuma khan by election nei anita PC party atang chuan candidate ni pokha question fe angai to ni nun na tha padin ani to
tin khati lai khachuan ram hnuai lama tang khan thuan ron nei em a in thana an support zong ni lo chuan thlin a har hle ani chutian kara chuan ani anun nan lo lak saka ai o handing han thlan thlin le khachu bial Mipui tan po anga mom to lova chuwang chuan opposition party congress atangin pulian suama adinga chuchuram noi lampoin anron supporta atling tani hei by election opposition thin namma sakber anin karian chulo le chuanin sang ni le somni pakhata khan serchi biala by election awma achan chu MLA tangamin ban wang khania kan reveka khata khanin rampum Mipui sukhek le serchi bial Mipui rimprima khan khatia MLA tangamin han ban na chan kha thutlinga min pom sak lova lainat na kha phonin a phona ti chuan tlantlin kan ni mai pon ni lova candidate pangadang an la oma chumite vote bel khom chuan ka vote kha phak lo ni ti khop chuan in bial Mipui ten an lainat na min en tira hei by election opposition sak lena atum ni na ani hemi ba ka to reng hi chuan ruling hlir an la chaka an chak dan po hi an soi chiang devila thain karinga tungvel bial by election an soi ta ila sang ni le pathum general election MNF an sarkara tungvel bial ai ro chuan pusai ngaka congress atangin thantlin ani anin min peilo santa ka wangin sang ni le paruka khan by election awmani tungvel biala hian ta chuanin tuna kan opposition leader pulal chandamaral te MNF tikata ding hi thantlin ania general election khan vote sang ni le zani chau amgoni vote sang ni le zani chau mu khan by election chuanin vote sang li zaruk som ko pahnia mu ta dai mai ni a vote mu hi general election a vote mu ai khan by election a vote mu hi a late ai na la tamani a chan chu MNA van sarkar lai ni tlat maya chu wang chuan thlungvel bial khan atira congress lo thangtling ma seng tuna chuan MNA van sarkar to tian ria ruling bial ni andung ve ama a vote lo tu tam tak khan an vote the true mai ti hi chianga a tling satlia po ni lova a let ai tamin a vote mu hi atamani sang ni le pathuma general election kan neya ta chuan policy bial atangin puzoram thanga MNF tiketin thankin ania ebial hi achua santa ka wangin sang ni le palia akum lea by election aumtani ta chuan opposition ho khai tang rual vekang kan tiani kan tang rual vekta ti chuan kan vote mu kha general election a khan PC te nena tang tlangin pusi lalbiak thanga kan candidate puzorama dota vote mutam berania vote song kwale pat ni in puzorama phak lo chawani anin tia thua kan ichu ti chuan PC zoram sang lena vote mu zat kan han bel boka kan han tran tlang tak khachuanin amma kuma kan in thanang che khan vote thak le ta vek ilangin pubiak thanga bok kan han candidate le ta chuanin kan vote mu kha anga yang che khan thak le tailang vote sang sari za somli pasari mutura achiar kop chuan kan in chuteni kan ne zan ni chu puzorama vote ai khan vote sang thum zali somli le panga in tamani khata to khachuanin by election ani na wangin tlin hi ka hanin ring em maya MNA watangin pukela rin liana purin te adinga ta chuan
avot mu chu sang ruk le som thum le paruk amutador mai ni puzoram thangan vot sang thum zasari pani amu lain purin te chuan sang ruk chuang amuta a apun na chu sang ni zathum som thum palini khang mi sang ni chuang zet ama puzoram vot lo te khan sorkan nan lo lak to wangin purin te khan vot ta a khang zong zong kha emene vanin peta ani chuang reng lo Congress atang te ke ni party atang te PC atang te khati lai khan ZNP kan la nia emene wa khan in pen om chuang lo ni in pen ta me mai kan tla mai nga ti lo thon khop tur in pe khan om lo reng ma se ngoi reng khan ZNP po khan MNF candidate khan vote mai ni Congress po khan an vote mai ni PC po khan an vote mai ni kabang an ti chuang lo opposition bial nen du lo chu wang chuan kan mi te kha min chua san chuang lo na in a ruling kha min lo vote san dai mai alo ni a tiang chu tilom se kha ni le ta ni ten sang ni le som pariata general election eyes always one ale ser chipa katlin ko pa wangin eyes always one ka chua sana chu ka voi ni kin na nia eyes always one akum le sang ni som pa ko by election alo om tani ta chuanin general election khan vote sang sari zariat somriat pakwa kamua by election chuan pulal buang sai lo anding ve thung ta PC te nen kan tlang nge ni vote sanga zathum som ni pani amuta ka vote mu atang khan sang ni zanga somruk pasarin kan party vote ka kiam ta doi mai ni kan tlang chungin khoyang ngem zo tak ti mai turani ti chuan by election puke sang thuama adinga MNA vatangin vote sang ruk zariat somni pakwa amu by election chuan puzo than tluang ading ve thunga vote sing khat sang ni zali somri pakwa munai mai pusang thuama vote mu ai khan sanga zaruk somruk in amutamani west one su kan bialania in lelo kan nei na nia khati khopin MNF an tam tharta ani lo reng ani ma senga tinga heti zat an pun tak thur kan ti chuan abial Mipui te khwanin ruling zar zo ve andua opposition MLA ne endu lo ani mai ni ama in khati khop khan min thang tlinga ke po ma se kan han ti le chun kiam ta duai mai ni MNA ban pung ta thura sang ni le som ni pakhata tuiriala by election om le asan chu kan MLA do tak puan ru h thang liana chatuan ram min pansan wangani thei top kan chua ama in serchi pa ne na kan changa kan tha tholai takani boka hemes tuiriala po yan chakle mai thei kan in ringa kan aw la berchu mineral ru ti khani puan ru hi mineral pui teu khai in vote mangin ai olo ding hi minan vote pui teu khai tin khongai na kan di la ral na ang zong khan kan kalpuya ma sengin enga man ngai chuang lo min vote du tak chuang lo opo ruling party atanga ding dong te kha thantlin ani tamai ni soile zel do ni la khatiang ka soi tu tam tak oma tok sela enge awm zia kan ti chuan by election hichu ruling ta tur angangai aloni photo thina kan in than result kal to zong in chu anem met ani chuwangin tuna dampa biala kan in than tura po hian pathian le bial Mipui te zara wan leina changle ngei tura kan in ngaya opposition ni ahriom ziate apoi ziate ahlaom ziate chu tuna kan opposition party te hian ruling an ni la khan min thil tam tok to kha kan ring mayanga ke ni tan soi ve vak po ngai to lowa an thu soi thiat zong khan an zu campaign don ani ve thung to
tin ai kum thum tha kan la nia pathian le Mipui te sara in than le pokhi kum ngadang khi la sarkar le kan in beisia sawang chuan kum riat kan ma hian ruling ni na tur kan la nia in ngai ta ila he kum riat chung hian khoilam nge kan hoyang he kum thum ZPM tram la ral lo chung hian engril runge kan putang ti hi bial Mipui te le Mipui reng in kan ngai tu thiam angaya he dam pabial tuna opposition bial nimek tan hian ruling ni na chance ain hong ani ruling bial ni na chance thatak ain hong mek sumi chu anachang ria sarkar tenen ulaya development program tam tak kan ruwa man to tu na hian chung ta chu luang ta kan tho ho thein turin bial Mipui te troi om na po kan nge na ten party chunga po candidate chung changa te du zong te kan ne du vak lo te kan nei ve kan lo in hliam de ve phing pheng thin ani heng zong song hi bial chunga po nianga headquarter po aniang khatianga khan khang engai ne hliam neu kan nei khan kan in lungrwal na ati che theia kan phokai arwal lo pha thei ve boka chung zong song adam na tur chuan ton hi hun rem chang ani khang zong song apo khan kan du dan anga thil local vek lo point he in thana hian kan candidate atlin nei thein turin thei top kan chuanga ti chuanin ton malama emaw in twin ba de kan lo nei ni zong song po adam le na tur chuan tun hun hi hun rem chang ani bial Mipui tan le kan party Mipui tan big po he by election hian damna minon thlen ngai se ti kha kan du le ani ole voina kan thu pui ber tur chu ka soire de mai theya Conservation of Forest Amendment Act kan chai loi kha house hu nga toy te ka soya apon lama soina chance kala nei velova ka soi du ngun tevin longai thla ula soi chon le po thei turin in buat sai ulang ka du ani India ramayan Indian Forest Act sang ka jakwa som ni pasaria kan neya he kan nei masak berani British sarkar min siam sak ani British House chu India rama sumdong turin an lo luta an du ber chu India thau so ani so wang chuan he Forest Act po hi Conservation Act ani lawa Forest Act ani tonga India Mipui tan le abik takin tribal te tan he Forest Act British sarkar siam hi athavak lo ani this one India lo independent India sarkarin kan rama ngote that taka hum hal ani then tur hian keimani kutsuak ngei dan in siam ve te angan tia Conservation of Forest Act India sarkarin asiam ta conservation te chu JF dictionary kan en chuan humna tin aziaka forest humna dan ani forest ti chereu na ani lowa lawm ani lowa hum him na dan zo chu chuni ti kha report ila chu uti kan dia tanga voin thleng hian helovin chumlo chat lovin khailak ombia lovin mizoram hian chu dan chu kan mang me kani state kan ni ma ata kan lo man to ani wang state kan ni nuwa po kan chomzel ani chu wang he dan ni athalo chu ti khati ti kan soingai lo chu mi main tiang chuan dan thazok India sarkarin forest hum halna tur aron siama mizoram po kan lo mangat ngat ani amaro chu tia kan omlai chuan tien government anti hian Supreme Court akhing ta sang ka kwa song kwa paruka khan an chaya the Supreme Court chuan ro arel ta so Supreme Court judgment chuan forest hi dictionary
a in rilfiang hian rilfia turani ati top bai ni a dictionary meaning in forest ni mai dictionary in forest ati apiang ka forest ani top then forest pa ngai angte le unclass anti undeclared forest anti zongsong community forest te private ram te sarkar ram te po revenue ram te po avai khan government case no chuan forest anita vek mai ni chuan har sana min thlen ta ni emina har sana min thlen dan hi kan soyanga lalai ta to tun thlangin khotinin village safety reserve forest kan nei ni kohimna reserve kan nei ni tin kan wai meten hum hal te po an ya community forest te kan ya nagarwan tiang te po kan nei ta ni khoi khua emaw khan an kohimna reserve te kha kho extend nan lo du ta sila ani lo le an khota na thil tangkai rest house emaw sakna emaw engemaw danga lo du ta silangin a helama zokian kan forest i sonang lo ti don seng a theih to lo re ani khang zong song ka he government case hianin khami ti ma kan clearance lak zel ngai to a khir zo ta vek mai ni dik tak chuan se loibi haidal project po khu ti khopare ni to sarkar ma saten clearance an lo la lova wo in thlangien final clearance kan la nei mi lo an har sa jiachu NIT kan frialeng puya sang ni le pakwa tang khan NIT hi kan nei to a chuan sarkar ma sahuna tangin clearance an nei thei lova akala vaibel se somni chuang choi turin min titani khai he tiang za kan choi chuanin riruamana don ve tin delhi katlan thla minister Bhupender Yadav fakazu koma mingai dam maite ke ni di diklo pon lova sarkar ma sahun thilania keinin kan torngot he diklove kazup tia kong kan lo da pange tia ti chuan a ho tenen an handap ngata avai chuan kan ngai dam thei ngang lo chani enge mochin hi chin pek ve ngai tin tam tak min ngai dam ta chu vele kan bat songa su kan clear ta vata dona khuan NIT ko construction te po akal le tran thei to a ma kan la le tran ta ni kho kan thalai ten technology lampang an sirna turamun poimo kan nei chunani a dona chuanin a buai ta lawm su kan buai re em ani ten kan rama hian forest ni kan nei a inner line reserve forest kan nei a riverine reserve forest kan nei bokani he mi chunga hian tun matang khua engemaw zat awmani akwa in forest sunga hian kan omani inner line kan ko chin hi nang lova scholarship daya inner line 1933 ka churang kal dai mai ni chumi chunga chung khua engzan ni om tam lutu forest ram chunga hian leilet tam takom huan tam takom sanadil tam takom congress sarkar lai NLUP anti lai khan mi tam tak he forest area hian in pass an pe bokani chung zong chu abuai vek thei don tani he government case ang hi chuan khanga khan forest chu ngai nom dan lo ani he khwa hin son turani ileilet hi inei thei to lon min ti ta seng soi thei kan nei to lo kan ta na poi em ani chu tiang chuan alo khir zo ta zela tuna thintlang lo nei te po ati top dan ngai tuang kan tia thei top kan tia han holding te awang hian kan thintlang lo nei po hi akiam so don ani amaro chu kan zawain chu ti thutin kan ban san theiri lo enge mochen kan kalpui alangai alo theilo ma se he case ina soidan ai chuan thintlang lo kan wa don point clearance lak ngai don thlat kho engza tan nge poyang a thalawani hedan hi tiru tin hanzini langin khotinin engen soi kan kong hi ti vek ani kong tha kan du
July po chuan min lai sak ro July chuan in agricultural link road kan mamo ti vek ani khang kan mamo zong song kha han ti do ni langin forest clearance lang masak zel angaya min per du lok lo chuan kum aveya Silonga kan suya Delhi kan suya atopa kan lo chama chu tiang te chuan he case noi chuan engkim mai a har salu tuk 5 vek mai ni tin tuna hian han holding noya zau policy cluster approach kan han kalpuita hen po hi thingtlang lo nei kan ban san theina na kan ti ni chief minister rubber mission kan neya rubber wan po kan ti bel na sadona ni kuwa kan chinga red oil palm kan chinga cocoa te avocado te alaichi te tung te so thing te sap thei te kan soi seng lawang hen kan sarkar malak na kan kut na thok tu te in tun nun na tu reng a hi rubber mun po han siam don la clearance bin pe le silo sang kan thei lo ni ta sela moi thak takani chu wang chuan he go government case kan tan hian a dok sak ngoi kha khria ila tin kan entrepreneurs ten han holding scheme noya engeni processing unit engemo sa tuna hian deal na non thelu to kan ti don tani khoi molaya so thing process na lo siam don tala khalai ti naram tu rakhan clearance lak le ngayanga apan na tur kongsial na ngai le angai vek donen aboi thakani tin sis kantia special investment zone tuna yan siam kantuma investment policy thar kan duanga India ram company liante khovela company liante po kanram ta na thatur chu Mizoram investment ron ti turin kan ti dona ta chuan ram kan lo pek angaya sumi tur chu tuna hian kan zong me ka chu po chu clearance min pek lo chuan in omjeni lo kan top ani mai akal thailo mania itanagara Union Civil Aviation Minister hovin meeting kanjuk naya ta chuan Mizoram chim lamah te khochak lamah te airport siambel dan tur te kan ngai tua Mipui airport chungchang te kan soya thil tam tak kan soya ni tin tui kan khua khan kha tu ya khan si plane an tia thlona te deu chi mi som ni vel chuan theina khamilia trum thei chung te po chu Mizoram engtinge kan ti ve ang ti te kan soya khang zong kha airport po han siam le don la clearance min per do lo chuan in atop ani mai tin ataka kan ton chu tual puile aidu zol in kar kong khilai kan tuman clearance kan handila mulen sanctuary atangin boruak melin aba buffer zone in km zone chunga omindia in light helo wang min tiani e kong om sa renga sumi chu zo mai don lawm kan ti point intizam don lawm forest in khoi chadon an tiklat kan be dong kan to mok mai ni kan ti thelo chu te ni chon helai ta na sum kan lo ro man to hi champhai atanga tual puya tan imang jong meng kan ti a ain kara not khobung khwa oma tlo ve an duani tlo ve se kan du sakani ma se not khobung khwa hi buffer zone kem som chunga om a thelo ti le bur men kan tlo thei don ta lo tu nei ten mamit lama khuan tuidai project kan buai pui meka khumi tlanga khuan in dilian pui kan siam don ani van ro tui ring tein a chevel khuat an khuan irrigation na te water supply te trangka em dona hei po hi clearance kan sual rei ema min delay na sa ani hei yani tunakian kan biala kian mat irrigation project Brahmaputra board nen kan buai puile meka crores a somsari pasari sen na turani a chu Tenzol Peace City tui supply tu tur anianga serchip supply tu tur anianga mat phai zong tun ma tui ina a chom phaklo area zong irrigation a chom phatur anitani kheng ta khe clearance min pek lo chuanin kan top ringot don tinania thalo khop ani
ten pulal te kan MLA zam takhian ngur vapar project aron siama vapar kho chungo khian van ro tui manga deal siam dan kong anon buat saya ri deal ai khian alian don ani chuan a chevel kho pasari champhai huapin tui a chom theidona kum tluanin kum ni chung ro hi sur mia lo ma seng a chom ne don ani chuan an that je chu ta chuan si plan te po thlona te po tum thei tura ti kan ril ru kani clearance kan mu the gem ti tu nen kan mu ta ni le tlan mai na kan soi ngot thei lo vareng te le sai rang in car engate kan buai rei ngate kan konga chiat rei kan ti chuan clearance kan muar ani kan buai ti chuanin Forest Department hian compensate kan pek chuan ram nei tu kan pe thiang lo ram nei tu te kan pek chuan Forest Department kan pe thiang lo mun nia kan pe thiang lo pakhat zok kan pe ang an tia ram nei tu te pe seng forest in compensate min pelon te min dal don si forest zok hi pe mayang ti seng aram nei tu ten kan lain phal don boxi lo kan bang ang meeting kan suk neya delia meeting lian tak kan neya ta chuan kan mot minister nen kan thutlanga apa ni hen min pek sak mai ro tingai naum lo he hin ti lo chen che khat point check thei don chuang bik lo nang ni point kan in tia angoi vungvunga min phal sak taringot mai ni India ramalom ngai mi lo ni kaka entity pania compensate aveve pek kha vai bel sa sang chuang min sang sun sakani khang kan fight chung ka are ni so wa chuan kan kong point na chet pha nei tu na hianin tu na po khwan kong sira emaw thing han ki te po boi thla na kan la to ka thing pakhat ki don la voina kha thing lut na man ka ipek angai kha ringot khai pe ipe don lo kha thing ka kit lo ta la ku men za nge damang anti dai mai ni chuta a lut zong chuan an chuta thing pakhat lut pong poi tam view zel mai ni a khir khop mai chu wang chuan central sarkar point noksak atia he government khesi state sarkar point noksak kan tia dan isiam thang he har san na sut kian nan hian conservation of forest amendment act 2023 hi isiam te anganon ti ni khang har san na zong laka kan film na turin kong bidron dap saka central hianin chu amendment act chu aron buat saita ta chuan MNF sarkar lai ani a guideline te engma a rules te kan lamu boxi lova adan ringot han thlir khan kanin lau siak ta apoyang 371 zia kalang kan tia apoita klavin kan tia ei chu do dalang kan tia resolution ado dal na tur lungrwal takin kan pass ani amaro chu huna lo reya guideline ang kim aron chuan kan han bel chianga he dan hi ama moin kan mamoni himole kan that pui zok ani himole ti kan lo chian ta ka wangin mania khan kan forest minister in resolution mangin aron puluta lungrual takin kan pasa rem tilowin omem anti khan pakhat men rem tilo antilova speaker po khan lungrual takin pasa ni ta ti ado kan chu mani kha ti chuanin he nan hi engeni kan han lau lai hi exemption lai hi kan lawani a huap lo tur anti hi kan in soi thaitani a huap lo tur anti chu pakata chuan line of control ni line of control atanga km za bill a chuan clearance lak hi har sa turan lo all some deu ka lak ro se anti ta chu exemption amje chu ni exemption ti omja chu forest clearance lak har sa lutuk atanga all some zoka ti natura min phal sang na khani mai exemption chu line of control chu khoyang neom Pakistan ne na kan inram riaom ahla lutuk mizoram tren lo hlau turin lo ka tin anang le chuan line of actual control atang kem za antia chu khoyang neom
China ne na kan in ram ria omani heta lo in soi thai vak na chi khani lu Indo ve taila hela hian Burma ne kan kara lua chin ve nei ta se chu line of actual control te mi china hian i omang ti se kasar nen kan in ti boy point status quo kan tia kan om na chin ve kan omang de khuan kha Indo na tra lo chuak ania hela ya khatiang Indo atleng lova line of control kan nei lova line of actual control kan nei bok lo ani amaro chu international border atangin Bangladesh te Myanmar te Pakistan te China te kan chen om atang hian heta tanga boruak mela kem za chunga hian forest clearance lak har salu tukhi om to turani lo anron titani chu exemption om je chuni ti chuan defense atan te polo mamota hey border area development BIDP te po man atang kan ne border hi an ngai poimon India sarkar hian tuna hian dasgua noya border area khuwa zathum somria le pathum kan cheime ka chu khwai na amamuang anei kim nuwa chuan saturate aloni nuwa khodanga kan kai zel dona kong te pon sial dona kan tan vekani kan man tang kai tur vek ani ta chuan eng tenge heta hianin anti kan ti chuan linear projects chang ani linear chu line om ta athil kan rin ta kong te po line en ta khami ramzau tak vanei lam ni lovin linear project atang khan kong ani point kha kong atan le akam tuak tlem te engemaw mun poimo project poimo lo ni sela khami chung le a chevel tlem te zei la kha chumi chin chu exemption pe kani kem zabia la khan avai exemption an pe ani ngot lo chung linear projects anti te chu kongpui te ni ta kongpui chu kan mamo ngoi kan fria rail kong te ni ya gas le oil pipeline te ni ya power transmission line te ni ya chu lo le chuan strategic security and public utilities van tlang in mamo thil khang te khani ta ni chu kan tang kai pui dan chu kan fria hey rail kong kan nei ta ni heta tang hian tens all PCT tur hi rail kong hi ti pheile ni se ti in railway minister nen kan soya chuan tunen malak mek ania chu ta chuan forest clearance kan mamole don ni he amendment aknoya hian national strategic importance linear project ka min puan sakru kan tianga forest clearance kan lak angai don to lo ni all samthani khakha chu chunga tinge kan du lo lak mena chu wang chuan heng te hi keimani tan kan development tan kan do kan Mipui te nan mamo ngoi ni highway te kan mamo ka sarkar tir khan silchar lama buai changa kan buai to lo nan Bangladesh in sil suri thlengeng kongpuiron sial chuak vek to khumi nena institute khwan sil suri rot khu itiveang kan tia vaibel se zachuang kan dani emiatan hiani kan han tidona dam pasang chuari atangin buffer zone boruak mela te km som chunga om antia clearance min pedu reng lovani an khir je chu he ta kan forest department ten thei top so ma se khut an pu te lama har san na kan tok le tlat zela kong om sa rengania tinge kan ti point in lai zau don alom khoi molai lai alignment te po thak thlengin du mai theia chu wan chuan athiang lo an ti tatlat maya ti chuan poisa te po kan lo da lak lo to si khulai kong pui ko kan ngai poi mo em kan hun lai hian an tlang man se kan du ngoi ani sil cha lama tra bung rong lan lu dai chuan atlom zo ko vek don le ngala chu central sarkara he amendment manghian linear project ka min puan sakro kan juktia exemption min ron pe fel der to tu na hian kan boi to lo chu kan tang kai pui hing dom ni chu mirwal chuan kong pui pasari exemption tu na hian min ron pe to kan BRO te BRTF kan ti thin te NHIDCL te kan ste PWD te kan vai hian forest clearance nei haralu to ka wangi kan boi vekani chumian ya tan chuan
he dan mang tangkai hian hei helai hi linear project ka min puan sakru kan zuktia tunen kong pui pasari minon puan sak to a kan tho huai ni kayan na kan thok thei to do na ni chu chuan ya kan ta na tangkai em ani zok ti hi kan riat angaya chuan gas le oil pipeline tuna hianin ICCL company ten Tripura tangin anon lai chawa Mizoram anon lut to thui tak pipeline pui khan alo lut dona aizol alo lut tanga chumi huna chuan gas cylinder hi kan pu du don to lo ni mani ina tui connection kan neyang hian gas connection kan neyanga miterain wanga kan her hong mai don ani ten tuna cylinder manga kan man ai hian atlom dai zok don aman po suban chuan khulai pipe khu ron thleng vat se kan tia kan sarkar vele khanin an ho tu nuber an DC kha mai chiania IPS ve tho ania min ron movata delhi ka kal khan kan soidu na ti randan tur kan ngai tu a tin kan rama oil lak chu dan te po kan sia mania prime minister ne kan in mu nun ber khan prime minister min lo ve puya alo soi chu kan ema zokin kalom khop maya kilai in gas pipeline akian forest clearance vel in nei harlu tuka duain na kia chak lawin ka ria Mipui na zaran zo har don tlat mai lo bo zuite atia no thia lo siama min pe nge ni ti chuan kan han ti ngat atuna hian prime minister office me wina ngai poimo wang khan na po kal chak ta sota ron thleng thoi se kan du heta kan muan na chan chu eng dang ne lo clearance bok ani thil kan ti du reng khan poisa choi trok te angaya min pek poi kan choi trok thoma poisa po a hek rim ani tin power transmission line hi hey electric line kan han po chuanin va alongaya thingina hol phak lo alongaya forest kan ti cheteu mai ni chumi pumpel nan chuanin drone mangin in ti teang kan tia drone mangin a cable hi ti khanin thlopuya so ladeva abana anwa bata ain kar zong kha alo toita po maren ta wang kana chuka chom talowa thingki angai talo boka ma se apoi thlang me mani drone manga khatiang ti kha ti sen po ni lova chu wang chuanin kan transmission line reng a chon clearance kan lak le vek angai ta a huna kan mulo chuan poisa kan mang theilowa kholama min song son tu ten in na muang lutok kan withdraw le mai don anon ti sek ve to boxia khang ka kan har sat nani chung te po chu alo ziah omna turin he amendment act siam ani tin indo te thleng lo nei phei chuan khang amazon na ruang am zong kha kong pui te khatiang zong kha a chhor tu tur kai ma ni kan ni kan chhor do na ni indo te lo thleng tak ani ro chuanin he dan lo hian lo thu kan nei chuang lo emergency an puang nga an du in ti don tho dang lam na om chuang lo chung te po chu hria ila tin Sawisel tu te nan Sawisel le pakhat chu rare art chung chang hi ni rare art chu enge kan ti chuan leilung hau sakna hei vaivut ang deuh balu ang deuh ta khan mineral a oma rare art hi mineral ania som pasari a oma chung zinga then khat hi om ve tura an ngai ni abik takin barmalam nai a khian alo om ve ta khlau chuan intana thadone maya antia isoi tlangang miang kantia a ministry of mines nen August ni somni pariata khan meeting kan neya kan soi honi chuan a maron la chak thei ulangin explore wat ilangin kan tia keima ni zok interest ani chuba kan la thleng lo ra voi khat meeting kan ne chu zong chu ni rare art kan ram leilung house an thral min ti le man mo to ni thral lamani lo kan thral don bok thek lo an ron zonga license fee an choinga kan sumalu tang tin mimal ram te lo ni chuan compensate an peang chu tingatin an la don lo reng ti ta kha khiat tur ani hey oil exploration a po hianin an la lo cham chung hian hetia license fee an choi ringot hi an va en na an va ver na a hian an lo cham poin an choi tho thowa
vai bel se som thum pariat point paruk patni nona hianin license fee kan dong to ni kan ram sum nar ani chu tiang te chu ania ten chu baka 7 schedule state list entry som ni le pathum na kha eni langin puria da point soi kha kha regulation of mines and mineral development ani hemin waya hian khang ang tiao vai vutte leinwai hausang na kha central nena trangtlang in thui tak state hian thunei na kan neya chu state list entry som ni pathuma hian ain ziak vek phei hebo don chuang lo hei kan ta ni kan thunei na ni chu wang chuan dan po tu na hin kan siam to a mineral exploration trust rules 2025 kan duang der to ni chu dan mang chuan tu point khang rare art kha ronzong selang he kan dan siam no hian na an thok dona min ti sedon ani lo kan hlok na tur zo kan ti hi kan riat angai lo nga lu tuk hi apoi thin ani ten he amendment hian state sarkar thu nei na ati sang ta ni ama kan thu nei nei kan han nei lo khop maya adil tu ngen tu kha kan ni maya tu na chuan state le uti zong song he amendment act hianin thu nei na sang zok min peta a kan ram chunga exemption chunga khan tu point thil ron ti don selang state sarkar ronin ti vek ani chu tu na hianin min rawn lovin thil an ti don chuang lova min rawn anga a hei hi chu iti lo tang hei chu thak an ti lowe kan ti chuan min ti lui karing lem lo central sarkar kan ngai sual lu tuk ani lo tu na po hianin thil kan an soi tlan reng hianin heti zok hian mole kan ti chu an ti ve mai aponga taka heta min ron from borbora kan chen tura ron ti hi kan ring tur ni lo khatiang an ni lo hei chu kan that na tur zo ka kan zawaya that na tura ruaman ani ti hi kan riat angaya mania prime minister local trumaka thu saya po khan enge ka soi kha cooperative federalism ka soi ni cooperative federalism chu enge ni mani om na thewa thu nei na kan nei theu inza tona om tlan na ni in obbe na lam ni lovin khatianga nang ma mani huna ke kam huna tiang deu khan chu tianga cooperation thatak nei sia federalism kan kalzel atul thu le lawm thu te ka soi ni kha chu ania wangin ni heng te po hi thil hlawm tak ani ran lo kan in soi lo lutuk ma tuna hian state thu nei na alo san tang na chu principal approval kan pe thei tatlat mai hini principal approval kan pek to chuan na kan tran thei mai ni chu wang chuan in he lai va deal kol khan to lovin engaya poimo project poimo kan lo nei chuan keimani sarkar hian principal approval kan lo pelok thei to na kan tran thei ani ti kha ria ilangin ten khoi po ni se kong ani emaw a eng po ni seng in oil light chu ani emaw mineral rare earth ani emaw khata khan license fee and choya an lo ti chuan royalty and choy dona tuna te hian oil te hian mu wat se royalty tam tak lo lu dona kan hak le lani kan ta na thatur vek ani ti chuan kharam kha Mizoram sarkar dan nuaya compensation an pedon ani kan va pedon ani lo kan hral ani lo ram nei tu chu kan ni reng don compensation min peang mimal ani pon compensation an peang chu po chu central ak noya compensate hin pedon ani alle tin a hlok ani khaka central hian ram nei tu ta hi aduat ema aveng him na sa kaini Mizoram dana chuan iram lakhalo akwar don tela noi som ni sai noi som che kan peng che ram hlui na man central chuan noi som dang pek bel tur aril ru nat na thoi dam nan anti solution matan solei changai aril ru thoi dam ngai kha arama khan kum tamalo om to amu manga tela cheng zui zel dona aril ru na don ni kha thoi tel tur aram hlun na let zel ki amu tel tur ni ron tiani chumin noya chuan ram kan lo mamoni point compensate min pe anga tin aram kha kan pe don lova aram nei tu kan lani renganga list in kan pe don asam rifle te po ram kan pe a anta ani lo Mizoram sarkar ta ani list in kan pe mai ni an mang ho ani ten
poimo de ule chu Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 hi oma hei FRA kan timaya toizongin Forest Rights Act kan timaya hi kan soilai dua hei dan thalut tuk mai ni a Congress sarkarin kumsang nile pakua khan imang veang tin Mizoram manturin an lo adoptani sang ni som pakua khan engati tereng ni MNF he dan hi kan du lo ventia an repeal lai mai ni kan Sawisel na sa he dan eng han du lo ngot mai enge ni forest a tribal cheng te hum hal na dan ni sia adu ngoi turber kan ni sia engati nge in nol kan in tia nakina kan sarkar ni suan kan tinung le ang kan tia ti chuanin nikum zone ni som pariata khan kan tinung le ni hedani FRA hi kan mangle tani chu FRA nuaya chuan an kal ulan isten ka seng khan forest chungah khuate tam to a lelet te tam to a field te po ma sikul te po ma biak in te po ma huana ma kha khani vek to chu scheduled tribe ni chuan tribal ni chuan hei an ramani ti fin fian na tur khan LSC pi pata ti vel ringot khani lo lungphun lui po pom theniang an tini ta hian an lo cheng to ṭhin an pi pu atangin helai an ramani ti fian na lungphun lui te khomun lui te than mual te lungdo te lui ming te tlang ming te Peter thon thu thlengin pom theniang an tini chu te khop chuan he dan hian tribal te min hum halani chu MNF khan nok sakan ti an pai ni chumale Congress in than tian la luta keinin tha kan te kan la lut le ni heng te hi min ven tata ni keini tribal te hi tuna amendment act kan du lo anga an soi hian aron hum him thlap ani hi he tuna amendment act nuaya hemi exemption kan han tiang chi forest clearance and pek don reng in forest rights act akhoi poem he dan hi azomem ti hi chian ngei tur na ti en sia kwa vani so wang chuan in abikin India dang dan pia a keini tribal te chu forest sung changa hian hum him na dan bill kan la nei le a chu aron khoi poi mai ni lovin aron ti chak ta sota he amendment akhian hei hi poi sak tur hemi kalzong hian eng ma ti lo tur ati mia mai ni chong te chu thani lawm ni ten kan nam hian himna kan neya himna kan nam himna hi chinga kan nei ni pakhat na chuan Bengal Eastern Frontier Regulation sangka jagre samsari pathum hei hi British House yam khania Government of India sangka jgwa somthum panga khan adapta India allow independent khan adaptation of laws 1950 mangin adapt choli Mizoram State kan ni khan Mizoram State Act section somlile pathum nakha en ulang continuance of existing laws and their adaptations tiania Mizoram State kan ni khan kan State Act section somlile pathum na khan he dan hi manchun zomzel turin achuang kal ani kan la nei ni chu dan chu enge ni chu dan na para pasari na chuani he Mizoram a hian aram nei tu ni lo chuan ram eng ma nei thiang lawang to acquire any interest in land or the product of land tiani ram hausakna leilunga tanga thil lok na lo chuak ang chi reng kha Mizoram khwale tuidik tak tribal te ni lo chuan an nei thei lawang atia hi kan la nei reng ti chuan state sarkarin phalna apek chuan apet heyanga apek lo de tan chuan a thei lo tia tuna kanin muniwai in min rondon sengin tam takin ral chak ngoi mai la kan ral thiang lo ra thei lo state sarkarin phalna min pe ni lo chuan
Assam rifle te po hi state sarkar in phalna kan pe ni post office te po ki phalna kan pe ni laya bank state bank kan ti te po hi phalna kan pe ni nan tribal ve kan ni congress bawan po man tribal ani phalna kan pe ni kha khania kan ram ta na mamo chuan phalna kan pe mai list in amar aram nei tu kan ni he BEFR 1873 hian min hum tlat he min wai a hian in a line permit po kan la issue reng ani vai dan dan kan ti kha hei kan nei ani so wang chuan in keimani land revenue act kan nei ya he min wai a zel hian tuna po mania airport chungchang itanagar kan soi point aram ko khoya po airport kan siam don in ram hi su state sarkar na thlonin min pezel ramman min deal hi su inti diklo ni min tia thlonin kan pe veng chu amar chu kan state dan noya list in neyang thlonin kan peng chu amar chu kan sen so to min rule turani vena katia chu kan ju bin biak dan ne kha pakhat ani phot apani na chuan state list book entry som parian na kha en ilangin India constitution kha heti hian en zia kani purhiata khan asois fia maya land that is to say right in or over land tenure satya sai phejelta in or over land ramch leilung chungah le anoya chumi thunei na chu 7th schedule state list entry som pariat na hian min pe ni ala omreng hei lau tura om lo he lai kan him zia soi du lova in soi thai vak ringot hi ani lo heng te hi ala omreng abo chuang lo then adang le chuan state list entry som ni pathum mineral leilung hausang na chungchang ni sina ka soi to kamidan noi kandan po kan siam thap katika chu kan nei bok then forest rights act ni sina ka soi kan nei bok chung jong song pia lama chuan article 371G kan la nei le ta ni 371G a hian mizo zinga chuan 371G lo chua dan ke ai khicheng tur tu manom lo hemi chungcha hian pulal deng le home minister in kara voi thum ka palai ni a chin chuakin ka revek 371G ownership of land transfer and ownership of land ti te pohi at rule of he and tiani home ministry kan at rule of he in nei reng sa lo man ti china ka soi ho kha in ta sa ni he zealand khirangai lon ti ma se pudengan a chei moinan a decorative atang kan do ti ni tiang chuan 371C ownership and transfer of land ti in ziak miak lo ma se ma dang lam on lo re thil om to sa aron soi chong ve mai ni kan memorandum of settlement a hian trul lo ka lu kan nei nwal high court an neyang ti te India constitution in an neyang min ti sa dai to a ziak kher khangai lo university an neyang ti te po ziak kher ngai lo om ve kani ma se kan emene fly to the khan ro pui tak anga minan siaran ngai thei tor khan a chei moina nan dua a het chong hlei ne in je sakrawan te an siak mai ni so wa 371G ngor a hian kan va him ta bi ka kan him thar ta thut anilova thil om to sa aron soinana om mia lo ma se khalai provision lai te bi ka khachu kan him ngai kan him reng so wangin he amendment hianin kan rama kan him na te aron nem het zong ka atibuai mia lo ti hi kan riat angai so ti chungchuan mania khan joint civil society te huai hotin dulo entir na te kha an oma khata khan an ming chu soi lo taila CESJ IO tu soi tu khan kan thalai te mel alang lo kha kan thalai te dem zong de khanin tu a han soya kan thalai te kan ti genji kan ti ho hian trul an ti lo ni kha thil kha na ten dua development an dua an zina miram kong thatziate miram ina infrastructure an nei thatziate an movek to kan thalai ten roll out chumiata na all sam na min petu da na ni ti hian ria kan thalai ten kalve do lo ni mai ni lo dem ngot tur ani lo
Then Mizoram First President Khan Article 371 ziah hian kan lo in ngat palange ei sarkar lai pui hian du huna atidang lam theih atia ei thudik takani India sarkar hian majority ani phochuan constitution an amend thianga 370 Jammu and Kashmir special provision pon pai dai mai kha chuwang chuan heng hi tuna kan himna chinga ka soete kha atidang lam theih tu chu central sarkar ani then he can void and dan kan han ti te po hi reasonable restriction a om to ka man tur min pe kani a pong a puin mangila min pai dai sak the ni chuwang chuan a central nok zong le do zong ringot a thil soi te po hi a thalova tuna hian kan ta na chep tur khop hian eng ma an ron ti po ani chuang lova khamiania wang khan thlirsak rutte takte mai puwa hetia emaw le ka kanin soi thaya central ko sual ta a minron assimilate chak lo angzong te kan ti chiam hi adik lova heng himna kan nei te hi moi nai takin mangila mania po vai kan not chuak don ka tia prime minister ka khila home minister ka khila kan governor ka khila a thalo man ti mai khani mai lom an tamlu tuk to kan not chuak don ka tia ka khil lok chu ne ka tia home secretary po ka khila ni DIB po ka khila ni chuan national security advisor po ka khila ni har sana kan nei lo chu thilom ziah hi ani zok ta ka wangin henga hianin khatia paisak thei kan ni ti anron soi zau kha thudik ani a chuwang chuan kan nei ang hi lut ila ani nang tur hian mang ila central mittimim zong le an paichak om zok zong te hian tilem lovila hek tu te kan nga a vaidan na dan an nei taki pai hun to ti te hian kong zo te lui mai se India ramzir lai te hian in akhir khopang chuwang chuanin hetia om le hi a thabera a provoke zong a chou zong a buainain siam zong reru hi kan put lo a tha a dikchia chuan infrastructure hian India ram aniam ber kan ni engwange kan ni ti chuan kumsom ni kan buai miawa kami chung khan mi ten local sawa engma kan ti ve theilowa school education kan tlang niam pa ema school te cho kal theien tia champhai te posium high school kal ram ma emene khovin anon hal mai ni so van kum som ni chung khanin lekha po kan zir tha theilo to na ram buai alo re to a chak takin mi ten nunga om hian in ve tak ten in lepel tiang ti ri rupuin ma kan la ani a chuwang chuan emi konga hianin kan ram ta na thalo tur le lawm tur chu ZPM party le a sarkar na chel tu de anti hau lawang ti hi ringa mangu kan ta na thalo tur ani phot chuan kan in thrilang dikchen ram ta ni engzat nge kan lo pen to eng nge sacrifice kan lo siam to kan ram tan hian elaya til voi hot tu te hian kan ram tan hian eng sacrifice nge an siam ve to le an kuta he kan ram hi hima kan rin kan ho tu te kuta hian kan ram tan chuan eng po chan ngam te thin to te kan ni ke ni hi so wang chuan kan ta na poi tur hi kan ho tu te nan ti hau lowang ti ring ila ten kum nga chung Mizoram rural turin pathian le Mipui ten minda ani rural hi chu kan na ni tha kan tiang in ro kan rel veang rel pui vak kan ngai lo party dang ro rela te NGO ro rela te kan enroll ve ngai re lo ke ni po an mani ma khwa ania an mani parvivania kan va enroll lo so wang chuan Mipui in rural turin min thang thlinga rural lai MLA somni pasari ten Mipui ai kan wa so mi ten tha kan ti hi chu kan ti don ani mai ni lo soi tu rom lo helai hianin tin kan ram ta na thai chuan tran rol ram tha kan ram ta na thatur thlenga kan han kheu kan han khewa soi chiat dan ringa mai
engkim mai angai tua vek rigon mai chu apoi kati a kan ramtan ani chuan tranrual theih chin te po kan nei tur ani a hetia keimani kanin be chuan kan chak thei ngai lowang kan za om ngai lowang ti hi kan hriat angaya pathian hlau si lo lau tur dang em mai ni reng hi a thalova lau tur chu pakhat chau om chu pathian ni pathian hi kan party le kan sarkarin kan hlap chung chuan kan kal sual ngai lowang kalome